आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहनबद मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेन हाइरी राज्य सरकार असिगी ख्वाइदगी मरुइबा पांदम असि लमदम असिबु चखोत खोंगथांगी माइकैद पोरकपनी मणिपुर की मार्शल आर्ट सानरोइसिंगदा मुख्यमंत्री न फक अमसुंग अतै मसाक मथुम कया येंथोखरे अमसुंग नुपीसिंगबु सगोतुना प्रधानमंत्री ना ngasi उत्तर प्रदेश की प्रयागराज दा पांगथोकप थौरमदा सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगी अकाउंट दा लुपा कोटी लिसिंग अमगी सेनफम ट्रांसफर तौगनी लेबाग असिना कोविड वैक्सीन डोज कोटी 150 यौना कामनबु होनरिङै चैरक असिदा अनौबो कोरोना भेरिएंट थोरकले हारिबा असिना अमुकुसु नुंगनांगो पोखले फिबम असिदा अखोइना ताबिरिबा मियामदा हेक याबा मखै अथुबा मतमदा वैक्सीन डोज सुना कापथोक पिनबा अमसुंग अतोपा मियोइसिंग वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबिनबा अपील तौजरी लाइचर असिगी ngakthoंगनाबा असंबा थोंग अहुम असि इनबियु फेस मास्क उपियु फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदी खुदसा सिंगना हबदोकपियु COVID-19 ga mari lainab e-pausing gidamak National Helpline number sing 011-2397-8046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi helpline number 03852411-668 amasung 1800345381 ta phone tawbiyu hauzik mapungoiba pau Mukhyamantri Nongthombam Biren hairi राज्य सरकार असिगी ख्वाइदगी मरुइबा पांदम असि लमदम असिबु चखोत खोंगथांगी माइकैद पोरकपनी तोंगान तोंगानबा राजनीति गे मसुम खुनाइ गेबा समस्या अदुदी अतोपा थवोंगसिंगना यामना शांति ओइना वारुसिन पोरकपा याय ngarang उखरुल जिलागी एलएम ब्लॉक की मनुंग चन्ना तुइनेम विलेज दा पांगतोपा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम अदुदा वा ngangbada मुख्यमंत्री ना मखाताना हाय ब्लॉक असिगी मनुंग चन्ना लेबा खुंगंग 19 गी म्यूटसिंगना इम्फाल दा लागदुना मखोइनि थेंगरिबा समस्या सिंगी मतंग वारी वताई सानकी माकी माइकैदगी हारिबा समस्या सिंग अदु लोसिनबा अमदी तोंगा तोंगानबा तंगाइ फदबा चंगबत असिंग अदु फंगनबा मरि लैनबा डेप्टी कमिश्नर सिंग द खंगनख्रे मसिगा लोइनना माक मसामा खुंजा सिंगी अवाट अपा अदु खरदा ओइरबसु मेंसिनबा ngamnaba आउटरीच प्रोग्राम असिदा सरुक याबनी श्री नोंगथोंबम बिरेना प्रोग्राम अदु यावनबा हेक तुंगलबदा ब्लॉग अदुगी लुचिंगबा सिंग अमदी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मियोइ सिंगना माकपु तरामना ओके मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेना मार्शल आर्ट सानरोइ सिंग द फक अमसुंग अतै मसाक मथुम कया येंथोखरे कुमल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इंडोर स्टेडियम दंगरांग पांगथोकिबा थौरम अदुदा मुख्यमंत्री ना हाय मार्शल आर्ट्स की मतेंगना अखोइगी इपा इपुसिंगना अवा अमसुंग ब्रिटिशतगी मरैबाक नाकथोकचै मार्शल आर्ट्स की मतेंगना अखोइना मालेमगी थाकता अफबा लमचत साजत अमसुंग मसामु फबा समाज अमा संगतपा ngamgani आर्ट फॉर्म असिना लेबाग असिगी चाखोलबा राज्य सिंग अमसुंग मालेमगी लेबाग सिंग सांगदमनबदा साउनु मतेंग पांगलगनी मुख्यमंत्री ना हाय राज्य सिगी नहासिंगबु मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग सेंटर कया हांगदोक्तुना ट्रेनिंग पिबगी मतम ओइरे सिरिबिरे नहाय मणिपुर की ओलंपिक सानरोइ 18 की मितम थंबा ओलंपियन पार्क अमा संगाइ थेल सेंगोलगनी मसिगा लोइनना मणिपुर मालेमगी थाकता चुनरब अफबा स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग पिननबु होनगनी मणिपुर दंगरांग मिदांग फावबदा अपुनबा कोविड-19 की वैक्सीन डोज लाख 19,63,994 कापख्रे हाइबा अपुनबा डोज असिगी मनुंगदा अनिसुबा डोज लाख 9,59,995 यावरी अमरोमदा मणिपुर कोविड-19 दगी फगलकपगी चांगचादा 39.25 यावरे ngarang mioi 13 लाइचर असिगी नाबा फकिबगा लोइनना अपुनबा नाबा फबा मसिंग लाख 1,19,938 सुरे राज्य की हक्सेल विभाग ना हाय हौखिबा पुंग 13 मियोइ 19 नौनो कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनना अपुनबा पॉजिटिव मसिंग लाख 1,15,450 सुरे हौजिक एक्टिव केस सनी सुना मरी लैरे लाइचर असिदगी लैखिदबा मसिंग 1,535 सुरे मरगसिदा राज्य की पुलिस न कोविड की सना कानून ngaktaba मियोइसिंग फागतबगी थबक लेप्तना चथरी ngarang मियोइ मापन फागतुना फाइन ओइना लुपा 2,000 खोंगतकी हौजिक फावदा पुना मियोइ लाख 1,59,932 दगी सेल ओइना लुपा कोटी 2,62,937 खोंगतले IGP CRPF मणिपुर अमसुंग नागालैंड सेक्टर की मखादा 108 सुबा CRPF बटालियन सिंधुना ngarang सेनापति जिला की चोवाइनु विलेज सिविक एक्शन प्रोग्राम पांगथोखरे प्रोग्राम अदुदा लाइरबगी पनखै मखादा लेबा मियोइसिंगदा सोलर लैंटर्न सिंग येंथोकी लोइनना खुंजा सिंगी पैकैदगी कल्चरल प्रोग्राम मसु पांगथोकी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी
Pradhanmantri Narendra Modi ngasi Uttar Pradesh ki Prayagrajda nupi lakh ani hena tinba thorum amada saruk yagani thormasi Pradhanmantri Narendra Modi gi nupi da sakti pibagi mideng makhada grassroots rebel dagi hauraga makoi singna maromdom lepsaba ngamnaba darkar leiba gyan loksing amasung masang matum pibani nupi singbu saugotuna Pradhanmantri na self help group singi account da lupa koti lising amagi senfam transfer tawgani masina nupi lakh 33 lomda kanaba panghalagani Imphal amadi atai jila sing ngasi phongba pause singi maroiba pausingi namak hauzik Thokchom Jogendrajit leire Jogendrajit Thakcheri Suni ngasi Imphal da phongba paukche punamki ahan malamai asidi ngasi palace compound da leba city convention da Mukhya Mantri na IT enable mega convergence of health nutrition education haiba thorom ama pangthok kadurba adugi full page advertisement oina loina phongle aduna lamai mari khakta panba paukse singdadi paugi lamai asi ahung khakta ngaire Ponafam Paucheda, Mikhan Matam Lakthokri da PM Imphal da Lakadori haiba pauma, Yauri, Aduga, Nagaland Assembly na, Aspa, Loktung Naba, Dimal Tokre haiba headline da, Pau Amasu Yauri, Naharon Thaudang Pauchegi Maruiba Pau Asi, Ngarang Manipugi, Mukhya Mantri na, Tuinem Village da Community Outreach Program Saruk Yakiba Aduna Were, Pau Asi headline na, Sahi Nimfu Hena Manipurgi MLA, Minister Masak Urakhidraba Ukhul District ki, LM Block ta CM Biren Khongchak Pangthokre Kunja Singi Awat Apa Khusinakre Haibisini Sangai Express Manipuri Pauche da Congress ki CLP ki Luchingba o Ibobina Congress Government Labor Uragani haina Phongdokhiba wafam asi headline tawduna paw ama yauri Huel lan paw Pauche da Manipur da NRC chatna hananaba CM da memorandum pisin khre haiba paw ama yauri aduga sin khakta fajaba BJP ge laingak Amuk halakpa ngamlaroi and local haiba headline da paw amasu yaure Morning Bell Paucheda Rajagi CEO na DEO Singh amasung SP Singda Mikhalga Mari Lenana Thabok Singh Tharang Taunanaba Khangan Khre haiba headline da paw ama yauri Sanaleba Pauchedana Manipur su India gi atai state kumna Omicron Euroclubra haibagi chingnaba leire Amsterdam dagi Manipur da halakhiba mapa macha Canada dagi halakhiba ama positive oire haiba headline da paw ama yaure Tamilong Jila da Phungba Ganfiu Mel Paucheda Achumna Manipuri DGP da Tamilong da Nupi Police Station Hangdokpinaba Hijakre Amadi Tamilong Jila gi Thilon amasung Bangcheng Phai Khul Aningi Marakta Semba IBR Hangdokre haiba headline sing da paw yauri Atopa Jila asigi Pauche Disamdana Assam amasung Nagaland gi border district oiriba Sip Saga gi mafum kharada January 13 fawda night curfew thamjinkre haiba headline da paw yauri Tamilong Jila gi Pauche Tamilong Times ta COVID-19 dagi sikhiba miyoi singda Rajya Sarkarna makhoi imung manung da lupa lising yankhai S Glacier oina piragani haiba headline da paw yauri aduga voter ID ga Aadhaar card link taunanaba Lok Sabha da bill pass tokre haiba headline da paw amasu yaure Churasanpur Jila gi Maswana Tharda Churasanpur Jila gi license gansing pisalakba aroiba numit ngarang fawbada punna nomai lising ama sahum humbu taruk Police Station da Pisil Lakre haiba headline da paw yauri Atoba Jila gi Pauche Manipur Express ta CEO Rajesh Agrawal na election officer amasung SP Singa Lakadoriba Mikhal gi matang da wa khanakre haiba headline da paw yauri Churasanpur da Phongba Jojam Tude Pauche da haukiba pung kunmari gi manungda Churasanpur Jila da COVID-19 positive oba mye amata thengna khidre Haujik Jila asida COVID positive oba mye ani khaktam ngaire haiba headline da paw yauri Senapati da Phongba Hills Hornbill Express Pauche da Hanagi UNC President Gaidon Kameda Aki Khang Toholapagi Thongbu PCC na yaning da phongdokre haiba headline da paw yauri Masiga loinana B Gamnom Mihal yaning da phongdoktuna Christmas ki kumai pangthal haiba headline da paw amasu yauri suni Thagachari Jogendrajit Loshilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask uppa foot taruk lapna na leiba khutsa amadi mai mit tarutana na thamba haiba achamba thong singa si ngangna chatpinaba amuk hana ningsingjari aroibeda maroiba paw amuk Mukhya Mantri Nongthomam Biren hairi Rajya Sarkar asigi khwaidagi maroiba pandamasi lamdamasi bu sakwat khongthang gi maikaida porakpani Manipur gi martial arts sanaroi singda Mukhya Mantri na phak amasung atai machang mathum kaya yenthokre amasung Nupi Singh Busagwatuna, Pradhanmantri Nangasi Uttar Pradesh ki Prayagraj Pangthokpa Thoramda, Self-Help Group Singh account Lupa Koti Lising Amagi Senpam Transport Tauragani, Paulo Jare.